Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli din kardeşlerim. Allah'ın rahmeti bilen biz indi mine 21. Ramazan gününde sizin bilen şiraşabız. Allah subhanahu ve teala şu derslerimizni, vaazlarimizni fakat öz rizalığı için ihlas ravuşta bulsa idi, Allah rizalığı için gine bulsa idi. Hem şunun ecir savaplarını erişirge nasip etse idi, bizge bar bizga dağın. Mine bugün indi ahırgı 10 gün başlandı, kişanın birinci kişesi oldu. Bar bizdağın Kadir kişesin ümitlenemiz, hem indi elbette ahibedette ütkerige tırışabız. Allah subhanahu wa ta'ala kabullardan kılsın. Onun fazileti turunda hem onda kılınatağın gıybedetler turunda ütken tapşırıda söylep gittim. Mine bugün sizni tanıştırasım kile bir kitap bilen. Hem şul kitaptan koy bir bölükler okuyasım kile. Ol da bulsa Sahih el-Bukhari kitabı. Sahih el-Bukhari turunda köp kişi işitkeni bardır. Ol indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisler jiyintağı. Hamanda en dürüst hadisler jiyilgan kitap. Mine şunda İmam Bukhari rahimahullah ayrım bölük yaza. Olanda ayrım kitap, türlü kitaplarga böyle türlü temalarga hem ayrım kitap Kadir kişesine bağışlangan. Mine şu Kadir kişesine bağışlangan kitaptan hadislerini okuyasım kile. İmam Bukhari rahimahullahu Teala ayta Bismillahirrahmanirrahim. Gadette bulik kitap aldığından ol Bismillahirrahmanirrahim diye ayta. Kitabu Fadli Leyletil Kadr. Kadir kişinin fazileti turundağı bulgan kitap diye ayta. Yani kitap diyen söz biz indi göz aldığımız kitap ol kamil bir kitap diye. Galimler tilinde kitap ol zor bir bulik. Çünkü ketebe Arap tilinde ketebe ol jiyilunu anlata. Harfler birge jiyilsa kitabe diye batala. Kitabe yani birge harflerini jiyu. Kitap ol birge jiyan harflerini birge jiyan yaki bir jiyintiq. Endi ilmi kitaplarga kelgende. Mesela kitap Sahih el-Bukhari zor kitap bulup sanala. Hamanın içinde zor bölüklerini kitap diye batıylar. Kiçkinerek bölüklerini bab diye batıylar. Bab ol bölümler, kiçkine bölümler bab, işik mağnesinde. Yani her birisine ayrım işik. Zor bölümler ol kitap diye batılar. Mınamında İmam Bukhari rahimahullah şu Kadir kişisinin faziletin ayrım kitap bilen yaza. Yani şu ulanı fakat uraza hükmüne kirte alır idi. Fakat uraza torundağına, avlanda ayrım, uraza bölüge ayrım, taravih bölüge ayrım, hem Kadir kişisi fazileti bölüge ayrım yaza. Mine şundağı bulgan hadislerge toxtalı. Babu Fadli Leyletil Kadr. Hem şu kitap digeç, Leyletil Kadr'nın fazileti debeydi. Kadir kişinin fazileti de. Mine birinci bölük, hem İmam Bukhari rahimahullah ol hadette hadislerine getirmeyi. Eğer degin bir meselege qağılışlı Kur'an ayeti var iken, birer galim sözü var iken, şularını dağın getire. Şuna göre en birinci ayette وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Allah Teala ayette hem şu Kadir kişi suresin kamil revuşta getire. Hatta ide selamun hiye hatta matlağil fecr. Yani 5 ayetinin şu Kadir kişisinin suresini getire. Onun turunda biz indi hazır devam ederiz. Allah birse dersinin ikinci bölüşünde Kadir kişisinin tefsirine toxtalarız. Anları şu meselege qağılışlı birer galim fikri bulsa, ol onu dağın getire. Qala İbn Uyeyne, ma kana fil Kur'an ve ma adraka faqad a'lamahu ve ma qala ve ma yudrika fe innehu lem yu'lim. Şundi fikreyte yani İbn Uyeyne isimli Sufyan İbn Uyeyne isimli galimeyde Kur'an'da dibeyte. Eğer de Allah Teala ve ma adraka kim sana bildirdi? Ve ma adraka ma Leyletul Kadr. Leyletul Kadr nasiye kim bildirdi dibeyse, indi Allah Teala onu peygamberimizge bildirdi dibeyte. Peygamberimizge bildiredi. Ve ma yudrike bulsan, sen koyan bilesin şundi ayetler kilse, o onu Allah Teala bildirmedi dibeyte.
Yani bu İbn Huyayna'nın fikri, bu indi elbette tecrübe bilen aytilgan söz. Yani Kur'an'a dayanıp aytilgan söz indi. Anları kitire hadis. Kitire hadis, mine tanış bulmagan kişilerge okup kitem, İmam Bukhari ayta, haddesene deb ayta. Haddesene, yani bizge söyledi. Ali İbni Abdullah, Ali İbni Abdullah isimli onun ustazı. Haddesene Sufyan. Sufyan İbni Huyayna, şulay yok. Onlar ul işitti Sufyan diyen galimden. Hafiznahu ve eyyime hifzin mine zuhri. Biz bunu Sufyan ayta, biz bunu yotladık diye, nindi yotlav bilen yotladık diye ayta. Zuhri diyen zor halimden biz bu hadisini şunun hatlı yakşı diye yotladık diye. An Abi Salamata an Abi Hurayra radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizge Zuhri anı, Zuhri Muhammed ibn Muslim az-Zuhri, ol anı Abu Salama'dan, ol Abu Hurayra'dan, ol Peygamberimizden bizge jitkirdi. Nindi hadis, yani Sufyan ibn Huyayna şunlar ihtibar ite. Biz bu hadisini şunun hakikati yakladık diye. Nindi hadis ol. Peygamberimizin sözü. Peygamberimiz ite. Kale, yani Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti di Abu Hurayra, men sâme Ramadana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembi. Kimdegen kim? Ramazan ayı urazasın iman bilen hem ecir savabqa ihtisab qılıp, savabqa ümit itip uraza tutsa, onun barlıq günahları yarlıqanır deyip eydi. Anlar eydi. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ İmanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembi. Kim Kadir kişesinin gıybedette utkereyken iman bilen hem ihtisab bilen, yani Allah Teala'nın ecir savabına iman getirip, Allah Teala'nın vaadesine iman getirip, hem şunun ecir savabını alayım deyip tırışlık ko'rsatib utkerse, onun günahları yarlıqanır deyim. Tabi'ahu Süleyman ibn Kathir ani Zuhri. Yani Sufyan az-Zuhri'dan, Sufyan ibn Huyayna'na tugul, Süleyman ibn Kathir isimli galimdagin rivayet ita deyip bu hadisni deyim. Yani bu hadiske to'xtalsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü. Peygamberimiz aytan, kimdegin kim Ramazan ayında, uruza tutqanda Allah'tan farz ekanına şanıp, hem şunun meşakkatine, ağırlığına sabır etip, ecir savabqa ümit etip, urazasın tiyişince tutayken, onun günahları yarlıqanır. Şulay yok, başka türlü rivayetlerde kile, kim Ramazan'ın kişilerin şulay yok iman getirip, hem gıybedette utkerse, şulay yok günahlar yarlıqanır. Hem mında itile, Kadir kişisindegin şulay yok utkerse. Yani Kadir kişisini Allah-u Teala yaşırdı. Onun torunda kilesi bölükte kileşek. Allah-u Teala'nı bizge yaşırdı. Şuna göre, bu ahırga 10 gün, ahırga 10 gününü gıybedette utkerige tırışı, ecir savabqa ümit etip işleysin iken, Allah-u Teala günahlarını yarlıqay. Alimler ayttiler, şuşunday hadisler kilgende, qaysı hadislerde, nindidir amel kılsan, Allah-u Teala günahlar yarlıqay deyip aytilgan hadisler var. Neşe gitip anlarga. Yani kişinin Ramazan ayında uruza tutsa, bütün günahı yarlıqana mı? Ulu günahı da, kişi günahı da yarlıqana mı? Yeki kişi günahlarına yarlıqana mı? Mesela kim haç kılıp qaytam, onun günahları yarlıqanır deyip kelep etindi. Bütün günahları mı? Bunda galimler bulay deyip eytiler. Başka türlü hadislerde kile, mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, Ramazan bilen Ramazan arası, Cumğa bilen Cumğa arası, 5 vakit namaz araları günahlarını yarlıqı, eğer degin ulu günahlardan çitleşse deyildi. Yani bu hadiske dayanıp eyteler, günahlar yarlıqana kişi günahlar. Kişi günahlar yarlıqana. Yani şuşu Kadir kişisinde gıybet kılığın kişi günahlarını yarlıqı. Eğer degin kişide ulu günahlarda var iken, hem kişi günahlarda var iken. Şuşu kişi günahlar yarlıqana,
Hem ulu günahlarını dağın kimi diye beyteler galimler. Kişi kübrek şuşunda izgilikler kılsa, ulu günahı bulatırıp dağın, onun ağırlığı kimi. Yani ul kimirget sebep bula. Lakin ulu günahka tövbet yiyişli. Kişi arakı içse misal için, zina kılsa, yaki başka türlü günah işlese, mesela namaz kaldırsa, yaki başka türlü günah işlese, ul kişi tövbe yitirge tiyişli. Tövbe yitirge tiyişli. Yani tövbe ukunu diyen söz. Şuşu günah için ukune, şın kungili bilen günah kılıdan Allah'tan gafuytunu sırı, ukune ham buten onu işlemezke niyet kıla. Şuşunday ul tövbe dibatala. Tövbe üterge tiyiş, onun turunda ayrım ders edip tegen söylem bola. Tövbe yitirge tiyiş bola. Ama şuşu faziletli kişiler, onlar bizim günahlarını kiymete. Kimnin meselen bulurga mümkün günahları bitkendi. Ulu günahı yok, kişi günahı dağın şuşunda izgilikler kılgaç bitip bara. Onlarga nerse son? Galimler ettiler, onlarga ecir savab etip yazılıp bara dediler. Onlarga şuşu mine günah kimu beraberine, onlarga ecir savablar artıp bara. Ol kişilerden ecir savabları artıp bara dediler. Şuna göre, yani mine bu fazilet bütün kişiye de tiyişli. Kişi eğitirgen mümkün, benim zor günahlarım, benim gafu itilmege nersege indi, yok. Ayyi zor günahlarga tövbe kirek, lakin şuşu senin kadir kişindeki tırışlığın sana tövbe eğitirge yardım edecek. Senin ol günahlarının ağırlığın kim edecek? Yani biz her birimiz tırışırga tiyişli biz. Her birimiz şuşu kişilerdeki bulgan ecir savabga erişirge umtulurga tiyişli biz. Hem indi eğer degen hadislerde kileyken şunday amel kılsın, günahların yarlıqana dip kileyken elbette onlar umtulurga kirek. Çünkü etkenimşe ol kişi günahlarını yarlıqı, ulu günahlarını kimite, hem indi ecir savablarını dağın arttıra. Ne bu hadisini şulaytıp ağınıyız. Anları İmam Bukhari rahimahullah ikinci bölükte kitire bir hadis kitire. Onu dağın söylep gittim. Babu iltimasu leyletil qadri fi sabgil avahir. İkinci bölük ayının ahırgı 7 gününde kadir kişinin izlevdi. Allah birse kilesi derse söyler biz, koysa kişilerde biz izlerge kirek iken. Lakin namında ayrım bölük etip eytem, ahırgı 10 günde, tügül, ahırgı 7 günde deyip eytem. Yani ahırgı 10 günde biz umumi eytemiz, ahırgı 7 günde izlerge kirek diyen fikir eytem. Qal haddesena Abdullah ibn Yusuf, qal akhbarana Malik an Nafi an ibn Umar radıyallahu anhuma enne raculani min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem uru leyletil qadri fil menami fi sabqil avahir. Bu isnad bilen getire, yani kişiler şul fulan aşa, mesela Abdullah ibn Yusuf haber etti İmam Malik, ol Nafi'dan, ol Abdullah ibn Umar'dan rivayet etti. Abdullah ibn Umar isimli sahabe etti. Kişiler deyip enne ricalen min ashab. Peygamberimizin iptaşları değil. Kişiler düşlerinde kurdular. Kadir kişi bula iken deyip ahırgı 10 günde. Ahırgı 7 günde. Ahırgı 10 günün ahırgı 7 gününde bula iken, ayının ahırgı 7 gününde bula iken kadir kişisi deyip. Hem bir güne kişi tügül, bir neçe kişi göre. Şundan Peygamberimiz bu haberini işitke jeyte. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz jeyte. Ara rü'yakum qad tawatat fi sabgil avahir. Min ulimdi, sizin düşleriniz şuşa ahırgı 7 Ramazan'ın ahırgı 7 gününde kadir kişisi bula diyen fikirde deyip. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي سَبْغِ الْأَوَاخِرِ. Şuna göre kim şuşa kişini izlese ahırgı 7 gününü izlesin deyip. Ahırgı 7 gününü izlesin deyip. Yani mine bu yılını, şul yılını mine
иншалла дөресрәк фикер ул төрле кичәдә була ала. Кадер кичәсе бер кичә генә түгел. Гадәттә күп вакытта 27-се була, аның турында иншалла киләсе дәресләрдә сөйләрбез. Ләкин менә монда бу хадис безгә нәрсәне аңлата? Төш дигән нәрсә. Ягъни төш рас була ала. Пәйгамбәребез әгәр дәген мәсәлән сахабалар төш күргәч, аларның төшләрен раслады. Хәтта Имам Бухари рахимахулла аерым китап китерә. Китабы Ру'я. Ягъни шушы Сахих Бухари җыентыгында төшкә кагылышлы, төшләргә кагылышлы булган җыентык китерә. Хадисләр җыя. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иртәнге намаздан соң, иртәнге намазны укыргач, зикр әйткәч, сахабаларга эндәшә торган була. Кайсыгыз нинди төш күрде дип. Һәм сахабалар төшләрен сөйли торган булалар. Ягъни Пәйгамбәрбез аларга юрый. Һәм менә монда инде Кадер кичәсен сахабалар күрәләр, һәм Пәйгамбәрбез аны раслый, һәм әйтә ахыргы 7 көнне, шул елны ахыргы 7 көнне Кадер кичен эзләгез дип әйтә. Һәм инде монда тагы бер хадисне китерә, ансын иншалла киләсе тапшыруда ул хадискә тукталырбыз. Ләкин иншалла менә шушы теге Имам Бухариның җыентыгы белән танышу дагын иншалла безгә файда булыр, һәм Ондағы булган файдалы гыйлемнәрне барчаларыбызга аларга һәм аның белән гамәл кылырга насыйп булсын. Хәзер инде безнең дәресне гадәттәгечә Коръән тәфсирләренә тукталабыз, чөнки ул Аллаһ субханаһу ва тааля шушы айны Коръән иңдерде, һәм әлбәттә Коръәнгә игътибар итү һәрбер мусульман кешенең бурычы. Кадер сүрәсе турында Кадер кичә сүрәсе турында без үзгән тапшыруда сөйли башладык. Һәм инде сүзне дәвам итәбез. Аның турында әйттем, ни өчен ул Кадер сүрәсе дип атала? Ни өчен әйттем? Чөнки ул көнне, ул кичәдә тәкъдир языла, яки ул кысыла фәрештәләр күп булу сәбәпле, яки икенче мәгънәсе, ягъни ул кадерле һәм хөрмәтле кичә. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрбезгә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Без иңдердек Коръәнне Кадер кичендә. Ягъни кичә без аның турында сөйләдек. Лаухул Махфуздан Аллаһ Тәгалә беренче күккә иңдерә, һәм шулай ук шул Кадер кичендә пәйгамбәребезгә Коръән иңә башлый. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә, икенче аятта: "Ва ма адрака ма лейлатул кадр." Сиңа ул Кадер кичәсенең шарафатын ва хакыйкатын ни нәрсә белдерде? Ягъни Аллаһ Тәгалә сорау бирә. Сорау бирә. Каян беләсең дип әйтә шушы кадерле кичә икәнен, шушы мөбарәк кичә икәнен. Сорау бирә. Аннары Аллаһ Тәгалә аңлата. Чынлап та ул мөбарәк бөек кичә. Ни өчен? Чөнки 3-нче аятта әйтә Аллаһ Тәгалә: "Лейлатул кадри хайрун мин алфи шаһр." Кадер кичәсе, Лейлатул кадр, Кадер кичәсе, хайрун мин алфи шаһр, 1000 айдан да яхшырактыр. Яки Кадер кичәсендә гыйбадат 1000 ай гыйбадаттан да яхшырактыр дип әйтә. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля безгә, безнең өммәткә, пәйгамбәребезнең өммәтенә шундый мөбарәк кичә бирде. Ул кичәдә гыйбадат кылу, 1000 ай гыйбадат кылудан хәерлерәк. Ягъни ул айларда Кадер кичәсе юк. Ягъни Кадер кичәсе булмаган айлардан 1000 ай гыйбадат кылудан хәерлерәк. Һәм ул әгәр дә гомергә әйләндерсәк, елларга әйләндерсәк, ул 83 елда 4 ай гатин була. 83 елда 4 ай. Бер кеше гомере. Һәм кеше шушы гомерен гыйбадәттә үткәргән шикелле савапка ирешә ала, әгәр дәген Кадер кичәсен гыйбадәттә үткәрсә. Ягъни ничек итеп гыйбадәттә үткәрү? Без әйттек, намаз укый. Иң беренче акшамны укый ул. Акшамны укый.
Һәм инде шуннан соң башлана безнең кичә. Акшамнан соң башлана безнең кичәләребез. Без әйттек узган тапшыруда Пәйгамбәрбез күп ашамаган. Ягъни хәтта сәхәргә калдыра торган була. Җиңелчә генә авыз ачып, кеше күбрәк зикр әйтә, Коръән укый. Аннары ясту вакыты кергәч, иң беренче ясту намазын укыйсың, аннары таравих намазын укыйсың. Аннары вакыт калса, яңадан ул зикр әйтә. Һәм инде менә бу кичәләрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган bir дуа бар. Чөнки Гайша анабыз Пәйгамбәрбездән сорады. Гайша анабыз сорады: "Я Расулулла", ди. "Әгәр дәген мин кадер кичәсен сизсәм", дип әйтте. Менә бу кичәдер дип сизсәм, ди. Нинди дуа кылыйм дигәч, Пәйгамбәрбез әйтте: "Әйт", диде: "Аллаһумма иннәка гафуун тухиббул гафва фаъфу ганна", дип. "Я Раббым Аллаһ, син гафу итүче, гафу итүне яратасың, мине гафу ит", дип. Ягъни Аллаһтан гөнаһларны ярлыкауны сорарга кушты. Шуңа күрә менә бу кичәләрдә күбрәк истигъфар кылу, астагфирулла дип тәүбә итү һәм шушы дуаны кабатлау хәерле һәм саваплы санала. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән сорау. Әгәр дә гарәпчәсен белмәсәң, татарчасын. "Я Раббым, кичер мине", дип. "Я Раббым, син гафу итәсең, гафу итүне яратасың, минем гөнаһларымны гафу ит", дип Аллаһ Тәгаләдән сорау. Менә бу кичәләрдә дуа кылу. Шуның өчен һәр кеше менә омтылырга һәм тырышырга тиешле. Менә бу кичәләр бушка үтмәсә иде, дип. Зикр әйтеп, Субханаллаһ, Әлхәмдүлиллаһ, Ла илаһа иллаллаһ дип, ягъни яки Коръән укып, яки намаз укып, шушындый гыйбадәттә үткәрергә тырышырга кирәк. Һәм инде безнең өчен безнең кичәләребез әле озын түгел. Шуңа күрә аны күпчелеген гыйбадәттә үткәреп була. Аның кайбер билгеләре турында алимнәр инде әйтәләр, ул кичә тыныч булыр дип әйтәләр инде. Аннары Пәйгамбәрбездән килгән билге, ул көнне кояш чыкканда лейса лаху шуах дип. Ягъни ул күзне аңар карау җайлы була. Ягъни кояш нурлары каты итеп балкып тормый кояш чыкканда. Шундый ни дип әйтәләр. Ягъни кояш чыкканда гәдә кояш чыгышын карап торсан, ул шушындый галәмәт була. Ягъни тонык була. Кояш тонык була. Ә инде кичәсе, әлбәттә, ул хәерле һәм бәрәкәтле. Ул кичәдә, әлбәттә, бик күп яхшылык, чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Тәнәззәлул мәлаикату вар-руху фиһа биизни раббихим мин кулли амр". Тәнәззәлул мәлаика, ягъни фәрештәләр иңәләр ул көнне. Иңәрләр, вар-рух, шулай ук Җабраил иңәр. Ягъни Аллаһ Тәгалә аерып әйтә Җабраил алейхиссаламны. Фәрештәләр һәм Җабраил фиһа ул кичтә биизни раббихим, Раббыларның рөхсәте белән, мин кулли амр, һәр кемгә ушбу елга тәкъдир ителгән эш белән дип әйтә. Ягъни менә шу аятка таянып, галимнәр әйтәләр, шул еллык тәкъдир дип әйтә. Кемнәр хаҗга бара, шул кичәдә языла ди. Хаҗилар дагы шул кичәдә языла ди. Ягъни нәрсә була, ул кичәдә языла. Шуңа күрә бу Кадар сүрәсе, ягъни тәкъдир язылган сүрә дип тәген әйтәләр. Ягъни бер мәгънәсе шушы. Аның турында әйткәнемчә без инде кичә сөйләдек. Аннары Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәмамлый: "Саламун хия хатта матла'ил фаҗр". Саламун, ягъни иман ва итаат әһленә, ул фәрештәләрдән сәлам. Анда инде тәфсирләрдә килә, алар кешеләргә сәлам әйтә. Яки алар бер-берсенә сәлам әйтә, фәрештәләр. Ягъни анда сәлам тарала, иминлек тарала ул кичәдә. Хия ул кич, ягъни иминлек кичә. Хатта матла'ил фаҗр, хатта таң туганчыдыр дип әйтә. Таң атканчы ул кичә шулай була.
Ягъни яки фәрештәләрнең болай иман әһелләренә сәлам җибәрүе кояш батканнан таң туганча кадәр. Ягъни кояш бату белән таңга хәтлек фәрештәләр күп иңә һәм алардан иминлек һәм сәлам тарала. Менә шушы мәгънә. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля шушы мүбарәк кичә безгә бирде. Һәм инде ул һәр мусульман кеше өчендәге зур хәерле һәм саваплы, фақат бездән бурыч булып тора, ягъни тырышу, омтылу, чөнки пәйгамбәребез тырышты. Бу кичәне гыйбадәттә үткәрергә тырышты. Бу кичәне эзләде, кызыксынды. Шуңа күрә, әгәр дәген без кызыксынабыз икән, эзлибез икән, ягъни бу кичә түгел микән дип, мәсәлән, урамга чыгып, карап, булар бөтенесе дәген, ягъни сөннәттә килгән гамәлләр хәерле санала. Ягъни безнең бу кичәләребез гади генә үтмәсен, тырышыйк, ихтибарлы булыйк кичәләргә. Һәм инде әлбәттә вакытларыбызны бушка үткәрмичә, зикрдә, гыйбадәттә, тәсбихтә һәм изгелектә үткәрергә тырышыйк. Һәм инде әлбәттә дугада булыйк. Аллаһ субханаһу ва тааля бездән дуаларыбызны кабул итәргә вәгъдә итте. Шуның өчен үзебез өчен, үзебезнең балаларыбыз өчен, якыннарыбыз өчен, гомумән халкыбыз өчен дуада булдык. Аллаһ Тааля барчаларыбызга хәерле гомерләр насыйп итсен, авыруларыбызга хәерле шифалар бирсен, һәм безне төрле яман, начар авырулардан барчаласыннан сакласа иде. Киләсе тапшыруларга хәтлек субханакаллаһумма бихамдик ашһаду ан ла илаха илля ант астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.